comrade ngifuna niyalele angeke ngiye kulezi zinto ezithashiwe la ngizoya kwizinto ezisensitive kumkhonto ukuthi kuhlushekwe namhlanje kwenzakalani ngiyabonga mamsindi ngiyabonga sesicommunicate kakhulu sibhalile izolo safaka amagama ethu comrade ngifuna ukusho lokho kodwa kunabantu abangamentionwa la and expect ukuthi mamsindi ungathi ukuthi size ngeunity awuzanga ngeunity uzolalela ama-grievances ethu ususela amasela ngomthamo ngifuna ukusho into eyi-one comrade is connected nabasesidibeni is connected nabasetwane sizolele simuva so that amasela aphume kumkhona igama ngulungile ngise-zone 9 iwodi yami iwodi day before ngikwi-present emhlabeni ocebile ngifuna ukusho lokhu asiyeni kubantu abayenza ubutsotsi kumkhonto wethu zasubhazuka kuphela ngifuna ukusho futhi if badicide ucomrade wami angi-alawe ngidubule ngifuna ukuya ngifuna ukuthi ngiye kwikhadi lomkhonto elideclinile ukuthi ama-region aphuwa amazone aphuwa ama-sub-region aphuwa ngiyabona ukuthi umpi yakho uphumile bengifuna abe la sizoyikhuluma le ndaba yekhadi anginankinga ngikwi-province noma ingangigosha namhlanje anginandaba but ngifuna ukushintsha eyi-one and ngifuna ukuya nakwi-legislator ukuthi kungani bangasitshelanga abantu abangene kwi-legislator ngifuna ukuya futhi nakuma-PIC ayi-2 ama-province ayi-2 nazi comrade ama-province ala eGauteng ayi-2 and umuntu ophethe ukuqhwaga kuma-province untontoni nalo kuthiwe kuzobe kunamaphoyisa la abamba amasela akumkhona comrade sifuna ukwazi ikhayithini abayisebenzisile kulabantu abangene legislature asinenkinga nomuntu eGauteng sinenkinga ngezinto ezingekho transparent kithi siyenze umkhonto namhlanje ube khona comrade sifuna ukwazi ukuthi yena azabe yi-chair e-legislator ukuthi kuno-chair we-province kanjani and comrade sifuna ukwazi ukuthi kuze kuthathwe i-ID ka-chair ayokhishwa ebhenki kanjani and ngifuna ukusho lokho I don't care with bayenzani thina we are leading amasebe la and abantu engihamba nabo baningi la ngiyabona ukuthi ngibheka ubhazuka kuphela kunamasela futhi nase-province efuna aphume and they will make sure ukuthi anginandaba noma bangangithatha ividiyo bayabonisana ngeba ngenze next ngoba ngaba ney'mfundi sifuna ukwazi ukuthi sinsinsi umpi yakhe agcina ngoMeyi mara uyi-treasury yeprovince ulipotabe that is why it has no wish abe ngakubaselethole ngamabodyguard nangonyagalo guys umkhonto wesizwe ubolile and umkhonto
wesizwe une-corruption njenge-ANC eyenziwa ilabantu abaphezulu and ngifuna ukusho comrade from now sibanika 7 days i-national high command i-national high command ayizangizoyenza impisi asifuni impisi sifuna amasela aphume kumaphoyisa i-national high command inika 7 days for ifrodi eyenzelwa umkhonto wesizwe ngoba siyazi ukuthi ubaba asiyisela bona baqhamukayo ngicela ukuyivala la engabelanga ngikhuphele kunabantu abasebenzisa imali engongekho mthetho uma Msindi simnika 7 days after 7 days sizodecide thina maphela Okay, so